шоматон бахер. пахши иттилоотӣ барномаи хабарҳои рӯз аст. мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир. имрӯз 6 январи 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. тарғиби забони русӣ дар сатҳи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил хеле муҳим аст, аз ҷумла аз нуқтаи назари рушди муҳоҷирати меҳнатӣ ва гардиши тиҷоратӣ. дар ин бора дар саммити охирини ин созмон ки дар фарҷоми соли 2020 баргузор гардида буд, президенти Русия Владимир Путин андешаронӣ кард. соли 2023 дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил таблиғи забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо бахшида хоҳад шуд, қайд кардааст Владимир Путин. илова гардидааст ки ҳамаи иштирокчиёни саммит бо забони русӣ бе тарҷумонҳо ҳарф мезананд ва ин фазои муайян ба вуҷуд меорад ва корро осон мекунад. Владимир Путин дар суханронии худ аз ёдоварии муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил фаромӯш накард, ки шумораи зиёди онҳо дар Русия кору зиндагӣ мекунанд. чизи муҳимтар он аст, ки дар кишварҳои мо алахусус дар Русия шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ кор мекунанд, ки барои ҳамаи онҳо аз худ кардани забони русӣ хеле муҳим аст, таъкид доштааст Владимир Путин. коршиносон низ аз худкунии забони русиро аз ҷониби муҳоҷироне ки нияти кор дар Русияро доранд қобили қабул медонанд, чун донистани забон дар зисту зиндагӣ ва муоширату кори онҳо саҳми асосӣ мегузорад. дар пай мавзӯи муҳоҷират ва ба хабари дигар мегузарем. тибқи маълумотҳои расмӣ дар Русия дар соли 2020 нархи 1 метри мураббаъ дар биноҳои навсохт ба ҳисоби миёна 19% афзуд. коршиносон бошанд болоравии назарраси нархи манзилҳои зистро дар Русия ба норасоии қувваи корӣ аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ рабт медиҳад. ба гуфтаи муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хусноли, нархи манзил дар натиҷаи нарасидани коргарон ва болоравии нархи масъулаи бинокорӣ боло рафтааст. то охири соли 2020 дар сохтмонҳо шумораи ками дар ками бинокорони муҳоҷир боқӣ монданд ва 1.5 миллион муҳоҷир то кунун ба Русия ворид шуда наметавонанд. ширкатҳои сохтмонӣ маоши миёнаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахши сохтмонро то ба 90 000 рубл дар як моҳ боло бурданд, вале коргар намерасад, гуфтааст Марат Хусноли дар суҳбат ба расонаҳо. коршиноси бозори меҳнати Русия Денис Снитков мегӯяд, ки имрӯзҳо норасоии муҳоҷирон дар бозор тақрибан 50% ташкил медиҳад. муҳоҷирон эҳсос мекунанд, ки дар бозори меҳнат рақобат вуҷуд нест ва аз ин рӯ онҳо арзиши хидматрасонии худро баланд мебардоранд. хотиррасон мекунем, ки қаблан президенти Русия Владимир Путин дастур дод, ки дар робита бо вазъи болоравии нарх дар бозори амволи ғайриманқул чораҳо андешида шавад. ба ақидаи раҳбари Русия, болоравии беасоси нархи манзил метавонад талошҳоро барои манзилҳои арзон таъмин кардани шаҳрвандон ба таври назаррас халалдор кунад. вобаста ба пешниҳоди раиси ҷумҳури Русия, вазорати сохтмони ин кишвар роҳи ҳалро танҳо дар таъмини ширкатҳои сохтмонӣ бо коргарони хориҷӣ маънидод кард ва ҳамин сохтор дар якҷоягӣ бо вазорати кишоварзӣ ба унвони ҳукумати Русия вобаста бо роҳи соддакардашуда ва ба таври муташаккилона ҷалб намудани муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба Русия пешниҳодҳои худро ирова сохтанд. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳон аст. мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. нишондиҳандаи умумии интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ аз касри тавозуни савдои хориҷии Тоҷикистон зиёд шуд. дар ин бора агентии омори назди президенти ҷумҳурӣ хабар дод. маълумоти ин мақомот нишон медиҳад, ки дар 9 моҳи аввали соли 2020 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон 3.4 миллиард долларро ташкил додааст. аз он 1.2 миллиардаш барои содирот ва 2.2 миллиард барои воридот ки гардиши манфии савдои хориҷии кишварро нишон медиҳад дар бар мегирад. мувофиқи маълумоти иқтисоддонҳо, касри савдои хориҷии Тоҷикистон аз ҳисоби ҳаҷми умумии интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ҷуброн карда мешавад, ки танҳо аз Русия дар 9 моҳи аввали соли 2020 1.2 миллиард долларро ташкил додааст. ёдрас мекунем, ки соли 2019 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон нисбат ба соли 2018 афзоишро нишон дода буд. оморҳои болоравии маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳоле аст, ки имсол бино ба баста будани сарҳадҳо муҳоҷирони тоҷик ворид Русия гардида наметавонанд.
ادامه خبرها نظر به وضع گرفتاری نوع نوی کرونا در جهان میکنیم. نوع نوی سرایت زود پهن شونده کرونا که تحت عنوان سارس کوو 2 شناخته می شود علاقه در 41 کشور جهان پیدا شده است. در این باره سازمان جهانی بهداشت خبر داده است. یادآور میشویم که بار اول در بریتانیای کبیر نوع نوی کرونا زود پهن شونده به قید گرفته شده بود. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی تا به حالت امروز 5 ینور به غیر از بریتانیای کبیر این نوع کرونا در حداقل در 40 کشور دیگر به مقدار کم آشکار کرده شده است. سازمان جهانی بهداشت اطلاع می‌دهد که در 3 هفته اخیر در جهان بیش از 4 میلیون حالت نوی سرایت کرونا به قید گرفته شده است و شماره فوت‌ها در این مدت 76,000 افزوده است. همین طریق از آغاز پاندمی شماره عمومی حالت‌های سرایت یابی در سراسر جهان 83 میلیون عدد بوده، بیش از 1.8 میلیون فوت دیگر در این دوره به قید گرفته شده است. آمده است در اطلاعیه سازمان جهانی بهداشت مقامات بریتانیای کبیر درباره کشف نوع سرایت زود پهن شونده کرونا در میانه ماه دکمبر سال 2020 خبر دادند. بعدتر این نمود سارس کوو 2 در یک قطار کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، کانادا، ترکیه، تایلند، یونان، اسلواکیه، ویتنام و کیپر کشف کرده شدند. در این برابر مقامات بهداشتی تاجیکستان خبر داده بودند که تا به حالت 5 ینور سال جاری در جمهوری 13305 نفر گرفتاران سرایت کرونا به قید گرفته شده است که از این شماره 13060 نفر یا خود 98.1% آنها شفا یافتند. همچنین در پی عاقبت‌های سرایت یابی 90 نفر دیگر در تمام دوره سرایت این بیماری فوتیدند. چیز دیگری که توجه جلب کننده است این آمار کمشوی حادثه‌های سرایت‌یابی به کرونا در تاجیکستان میباشد. مثلا طبق معلومات ها در روز 5 ینور اطلاع داده شده است که در یک شبانه روز 5 حادثه سرایت‌یابی کووید 19 در کشور ثبت گردیده است. همه اون خبرهای مهمی که تا این لحظه به دست ما رسیدند منظورتون کردیم. سلامت باشید.